nongtrei Asha nakaleng kijaka jongka West Giant Hills District hapua kashatri jongka Meghalaya Asha Workers Union haka kat Tarik nai wing kila penlong ka jingiakhih rally hanong ba Jowai bandawa na kasorkar jela ban penkiu ya ka bainong jongki. Kani ka jingiakhih rally ka barak lang ki plakat ringkat ki jingtho dawa la penlong da ka West Giant Hills District Asha Association batlas dang ya ka na madan tempang club bat yait lengba ya ka yaw musyang lom so yung New Hill bat penkut hamadan lat thatlabo Jowai. Ha kani ka jingiakhih rally kispa angut ki Asha bat donru ki Asha ki baba lang ki khun badang rit lenter lenti ki perta ngimla syu ban tremons ngobha wat e ben yangi ko sorkar MDA government down syu ka khobor ha ki jingtho plakat ka ong yangi phisiu ar hajar phikam patsan hajar ka batam lai hajar ka don bat no hamadan la thrbo la penlong ya ka jingalang batlayo ka jingkran kerpang na ka president ka Meghalaya Asha Workers Union ka kong M Jun Mersing shwa kani layo ka jingkran pedang na ka president West Giant Hills District Asha Association ka kong Fiona Liza Timung bat ki jingkran na ka kong Theo Daris Dhar Asha Lasken Block ka kong Bida Khongla Asha Amlarem Block ka kong Emlang Mukhim Asha Thatlasken Block batlayo ka jingrwai na ki Asha Kliterchi PHC. Without any assurance ya Meghalaya Asha Workers Union. But menden ngarang iya ku kruwa ka ba usar momil. Umadeng joint secretary jo ka halo pasha ki Asha. Let bang traino ya kakam. But shushu ngai ha ka press release. Ka ba na kaliang jomu momil nuang ba ngila pelat kata klor kata phau klor ka pisa jo ki Asha. Ka ba dei nabi muslim ar hajar khat lai. Ngaso manong ka jingiakhih jo ki Asha menta ka dei na menta muslim bakan no. Hajar alai. Pikwa ban paiden. Dia ke jong senam hajar khatlai. Ladai ni paiden nak mereka jong senam hajar khatlai kan long ke jile rai ni state government ni. Namar pelai ki pai ke bisa ke. Maka tak ke bisa ke bagi pelat kadai bak state government ke syaram halor ki Asha tak bak claim seu ya ke MBS bak MBS ke jong ki. Menta ki kli. Piong ni pelat ke tak folklore ya ke bisa. Ni claim kli ya pi bak meno pi pelat. Bangkat no pelan, namar kisau tu bila ada pelan hadin kejik saram kejoki aja. But ya kena pelan, tak hadu bagi Asha kila le lagi ini kini dah keserai kau senap apa Jakarta. Basyusyo, kinong keran ki masyakmat kila dan keran. Kiong ki Asha ki jumlah yang kejik yok, matnyo haja, late pra haja kagasi balai. Maybe ki Asha jom kami gani estek kindan, naik
bayo. Dia wat prahajar pakata kamno shizir pakai shiznau. Kau ni mana? Nganut padang yang kata lembau Asha fasu mati kira ai nila akan pensisha bagi Asha jong Meghalaya stil barokot kata belum menang empat dalu bayo ya kahnya mana prahajar shiznai ko mati kira. But shushu hamar tadi ke jingkran jong sar ko milion. Bagi setiap government kalau persiapan peluang ya ke dawa jong ke Meghalaya Asha wal ke senior. Bagilah toy bal ayau Asha fas. Ngasau bandau ke Meghalaya Asha wal ke senior kakentat mardor yang ke jingkran jong sar mobil. Kaklempan hero yang Asha fas. Nepiapan ni yang Asha fas. Ki Asha kim tim utau Asha fas uli up suba kumno. Banyo ya ke bisa. Ngadakan mau ka parwas dang ningkong yang ne Asha fas. Ki Asha ki bakli ki babuan ki kentat. Ki ong yam nang kumno ban claim ki sentik ki jongi do up. Ki babuan ki kentat. Ngrai nang ba ga jingiakhih parlang jongi ki no yalam jongka. Yun ni ki bakli ki Asha ki ko. Ngasmo buram to ya ka help department ke state government kumju. Hot ule Asha fas. Udah buat paha nak kebentar jongi Asha ha ke bagila ban claim ya ki insentif ki jongi. Ngrai ba pin kena. Mapilong. Bagilah persiang ban penhuan. Iki jing dawa ki jong pi. Lakan kena bang dia Asha fas ro udah yang ba ka di man jong ki Asha. Ngasmo ban ong Nagana iligtas na ugati way wadi na twa saka pisa saka paman diyang inang lunang lokapoi. Katamte ligta de bab ha ini dawa. Ya ka? Hak yang tiga nganong. Ya kai wong ni ilai kam ni. Wato ni daw kamo ang may pintu wadawa iya ka hak yang tiga nga. Nadai kendi la kanu kisnem ki ikam ki Asha. Ki ikam ki Asha la kanu kisnem menjo yor ai ka sarkar ye i. Kai imit basni. Hawan na ila na percadadak pa na pinang hantam. Nadai iyo ilok na wasi. Nadai ang di berugo amet. Pun di kat arwaje, chipawaje. Kamu ang ulok ng piyang nga. Kama kami ang hay, kamu ang ulok eh. Nyang unang, try unang, ren iwan kam kesa. They wak kwa they hok they mensin ya kinang sang sinang piyang nga. Nada kalam, nada try pagi kanyang ang aki. Dalai di in net mensin. Henry lakatte net mensin le. Kasarkar man ang yor ay ko nga. Naiti daw hang miile, wodo ba iya ka hok yang tiga nga kamtam ng MDwa, idang sa kandini. Dohin. Dan nang king ku epu just kat kamdi pang tiga in. Dasay mile, kapadas na iwa ang doktor amparin, kaya man di nongtrei man sa ba. Dohin. Ang diigin ng treman sa bahan. Tangwan. Kani kapag kaya magtuloy ang treman sa bahan. Hikam yung kaya hado kate-kate. Manchwa, bueng uli inakipon, naki WhatsApp, taman ng jay ukure kinuan sa bahan, sikat to ka isnam. Tahan man nagpadan ikat ni, hikam yung adapon. Lengba ke phone, lengba ke WhatsApp. Lady daw, JD ile ukhi man sang ha. Doi, himan tuan. Pynjur, ladang ngahi. Em ke khan lene ti khan yang ai ko sang sa Jowai sa Syllad. Mande em ni, nga em kam bu phatir ye kita ki khan dia. Nga. Kamu patiro lai ang kata tari ho sa bahara yang ngabing dikir hakat tiga khan dan hau tu khan. Mana ra ta rai ba. Toman ang hi. So em hi wa li bi klem kata ko bai long yang ta long ta.
keluari rupan tentang sini. Kini mau menyukai kami rupan tentang sini. Kami lepoi kena sini di kentai, lepoi ke Kilispa, lepoi ke Aspa. Dan ia jadi rupan tentang. Lespa, kata tiada orang yang MDP Aspa santai, MDP Lespa, sasar bertanya kau di Aspa dihajar. Ketika now ikan Asha menjadi ikan Syawal, ikan Asha kembali dia sasar, wujud warna berlian. Saya bilang, kedokteran berbilang, wahab tinggi hati nanti kita baru pindah aslam. Tak pernah, dengan nuru orang ini, galai menjadi ikan ke aslam. Mari kita kan Islam juga dan boleh punjai, dan boleh punjai. Antara dua Islam dikai kita dan orang juga Islam, dan lain-lain macam itu. Kamu ini kata. Dewan yo apa sarkar thit kon lai training ni. Kalau Islam dan berpuasa belum Muslim ini, nanti kami dah apa training ada kan. Lagi juga buat Islam. Pun rupa tentang Islam. Karena ini punya Muslim ini bisa ini PE. Karena orang Dewa kepada yang kesabaran MDA. Selalu bahagi luar air joki mangasni, joki mangami di parti yang terpilih, di kami dipilih. Biasa kami dibuat kok ngam kan kok bao, berkot bao. Kaduna seki nasi bab samjuan berko katakan kita padi kasokan MDA usah kuliah ini ila ila aisan saja bangin yok ban enjoy ladu ke korban danglong Asha kene kalang ke kebangatang syok kalang ke pensil si kan ke penpat dok not yang ikum ki Asha ban ngangek ro babarok hai kum pra Asha imlak klam lepai ke dok not ban yok ya kene kejingkran yok daga bandro bangila enjoy san hadat tengkana do pasdang dene am Asha kisau hun ni kene kejingkran yok help minister dong ni hagne ko por ngasio bangadan kejing sausi ban tray kene kamro ngalos nyo bakadan kejing nyo kejing sau thai hakaman simbat hakajing berkat ro namar di kentin di bamihap setia bat kene kejing kran joki bat kejing yok jangi te ngaban ne kene ke kentin hakabai hel minister ke ijangi ibala ai yang isi san hajar kan do basdang bat nga kuaro ba ai kejing thok ke bakam beniak bengin yok tip lang barok hai ki Asha bengin yok ban enjoy kene ke san hajar tengka henrei ngatip sai ba barok hai nangi impat yok bat yo lek seba hel minister jang iru impat tip nadu menno balas sedang bantrei ya kene kakam Asha hiro ngeng balada tip ya kene om dari jinban keren dan hajar tenta ai ini pengiyo bat enjoy bat sotawero nakaliang kang ngikum ki Asha ni sosi bang yo siya ya kene ar hajar tenta kin ai ini kene ar hajar tenta si kan koi ladang iperkat bat kene ka perthai ka paminta bat hanga hiro ladang niyok san hajar ru tempat sondar ru em bat kene ka juk minta pia manjur Asha ya kene kesan hila ban yok kat ka bapi mut kat ka bapi temu ban thit iki dindan ka banel njor bat kiwe ki kamber dang kiwe ki nongtrei ki yok si pheo hajar senang kat bayani patang san hajar kang ar hajar kin ai nga desneu lengok sisai kene te nga terpatur ya hal minister jangi namar mairu ide riu kunte insya Allah ban berkat jaga liang jangi ki Asha